Audio Jungle. When you was signing my movie, Munamum, I dear Bakupo was asking where you are. Oh, my ninja, I had down bonus. I told you, my father, also. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so much on Ponaco? Audio Jungle. So they are selling your building. And you know, some Methodist Roman Pentecost Anglican and Below Church. I can't go church. He's talking about you. If he said, I say, when him said, when the Christo, now solid here, and die. Young Kai Bibia. Say, do you want and come on and say, you was on Young Kai? But the enemy said, why are some Cassia? Oh, preach you. Audio Jungle. Said ye omi ye enyansafo ni woni so hunu mu full stop papa bi se awrade abeka sa akere ne sa wade mienu nya bone afi ne wo hunu kure we ye awrade two bible ni so the word bibi biara asem bia o say asem bia anti yes enti se meyere empa dware Nyano. meyere ya kronfo Njano akoma fa no oye bodamfo Njano odwonso Nyano. wase asem bia anti yes pa media ye ba ye ni bibia kan ade e di nipa ebe konkwaje mu asem ne beka enti se nipa bi dane bible no e de ebi ye no normal say bone no ya ye ne papa ne ye no femfem ya ne nyunu ya ne ya tane no bible no e kan ye prophecy da ho ba ade a ye kasa fa ho ene no ye kire wo mo hu say bra enipa bia mewie na so wo confession bi be make a come first ne Yes. because so you hino president o ufobira uye jemi for papa at the same time only bonsam jem utim dada utim o ude otim ba aka so be utim ona hihiem utim aka ukon Aka confirmation. ana tete no kura no se oba bible no kan so obi oba walefo ekoye saade na Israel mu de na yen spell ye chew esi wabo complete Flat. now ko Arab countries to cry this time Shaya no ye dwuma papa. ombetutwa wonam te se ayi no ombetutwa mu nketenkete se oba walefo wagu vein akofo okunachi Na wambo usurumpo. Onye. ono kura onye ontimi kura anye ye be kunu Usuru. ye be twani tefu so twtwane na mu nketenkete the same apply to man so ye bema na wo sasu ba ni mu okura mu a unkwa sha Libya kwa sho ba tukule tumechiw. will life be very short yeah will life be very short bible ni su say unity enti we dey mo me check bible no me check bible no ba bia the whole bible say David ye bone ba ko pe meti wa na medwin say ene ma David ye o bible mu edoso but why say ade we nko an the bible no record assassin ene na nye wono nko me check bible no from Genesis ba o dey mo hwe Abraham time already friend no a wonam okoya okuduru Egypt Egypt okasa Sarah eye ni nua ba ema what do you call ohini we Abimelech yes eye so ne ne koda unse rode ka tene so obekum yes rode ko tene won se onim no ne saka oba na obekum Okuno ba kusuru. what the American obekum because rode nim se saade ne de eye chiwade kese ye wo adwamamo wo hodada eno de yenim se ye bone wo ye de mbo eni dada ba we ni person ni de eyade enterade ko tena oba no ka chen se ko we oba no ka chen se onim no ne saka oba na obekunu yes it the same apply to nipa bia oku be yire nchen no wo sa nipa no erade yankasa in advance wo kun dada but don't the make wo ye tiase wo Asiwo no. enti yen akan mamre na so bi koye sa nipa no na ye frɛ no ema ye gene empata Yes. empata de eno no sa empata no de oba ne pɛ eno woka anase de be ma ne pɛ eno no na ma bible no hunu sɛ mebusa mo question bi nunkomtwe ene koratwe de yin na mudu
Brasere. Kratwen ye oba de ene nkuntwen eye berema. Ba me busa se Nyankopon oye nkuntwefo anase oye kratwen ni. Yes. Eti nkuntwen emu du. Eche kratwen. Bema bi yire ho agora. Anu ti no ma obeyi su se so obi bed oba fa ni kunachi dia principles na kwanda ho timi jai. Ba sa bema na timi fa ni ya no se wan na dija be sha ne kukum. Enhye no. Eye painful. Ana yo ba na utie na wo sa abra ni mu a uye wutifo uye painful. Ozia de ni bio. Ana ye bema so na ye sa so ye jimifo. You are not uye hini o uye we jimi pa no die. Ohwe. Bible ne se wuniti na wona mo kwa o etire ni anti wun sa ni pan uni ani. Uni hwene. Uni kon, uni aso, uni adwene. Because nipa ni tintua so. O de ne betoto de aboa. Dabi aboa wuti. Ane. Retro ta se aboa wuti. E de ba to koto. Ezo hu de no to no. Yes, it Bible declare say we ye mfa won tutu bibia. Yes. Because enipa etire ne kuta adwene. Etire ne kuta ano. Etire ne kuta aso. Etire ne kuta ani. Etire ne kuta ehwene. What I say? Enti so okase unity a etire nti ukon so a na se wo so anipa no adwene a nipa de dwene se nipa uni bi emu odu o adwene nipa de dwene se ye dwene efa adwene uni bi wo ye kwasia na the word kwasia e hunu wo ye nothing uni aso e de ti asem di sa nipa no ye 24 wonfa Onim Kristo no. and at the same time what is so no once so no onama oni ba bia woko okem yeso kopim bibi no no aten enti obi a oni ani no okeka onam sumu na bible ka se do domine jane ne na ete se nipa ne ka ne bedum so sum kabi ti nipa a otisa oni ti no oni ani nti onim ne left and right. Yes. Enchim FM nim. What I say enchim free ho what I say sana that type of people must a deep you would jentwie you ti bonkoso ye wokwasea ye woti dane ye wo jemifo basanse we nyina mu odu che nipa oniti. Yes. Serious. Wow. Ani ensu no nipa gong We yira ne ya sesa. Anyakora. utie enti sa ye eno na masofo wo mi omo so didi atem onidi atem e principle. Yes. What I say Fact. empanimfo se ye pa afase a pra wada enti me ko fa obiri Bible be ka chem se magimi enti sa wo ye ohin na so wa ni die wa ni monyam wo ye teacher ni wo ye sofo wo ye president no ko fa obiri a twrasam no die asam na pese nkantere wo nyimi a adenti na wo yere and at the same all the side the Bible breaker adufro peni bia nipo e greedy oye ni bere Bible say mo woni mmere oyonko Hey, we was 30 you. No ko We yere. 30 pa. ma woni mmere na so na ni bere e ye bayi Yes. nti yes wo sa ye bayifo Cha abosonsom kra. yes esa ye anibere bere so ye de abosonsom masa ade ni mudu ya ka se ye trezi akwa e ya abosonsom anibere bere ya abosonsom what is obi na ni bere ade nti won sa wo sa ye sa no ni bere ade a me na so ye bayifo You so woni ase it's catch up. Yes. Yes. because oba na da ne nchen ono otuaba ni bi owoto e wo hene de na woni bi a wo nua yera wo kotua sika tue ni tirade masa akofa no masa ho no Bible say akwa no so dem adwo be fa Abraham yere no so na Awurade gina ho no wo se wonnim na ron saka oba no mekum David yes ade no Awurade firi so be yi na tan bone no di Bible mu nyina mo dem nchake wa ni bone bia Awurade bu fi so okofo obi yere Yes. Susu so ba no so de. efritete enti bone ni no me no hawa hodo e koso owiase nyina yes ade no. Yes. Uya mu nhyɛw ɛna aduane na wudi no nam sɛ nya wudi enti won sɛ wankasa na yes Ham penentem. open intentem santi won sɛ bone deɛ akora ketekete kora yɛ twɛre uya mbɛso True. uya mbɛso enti mesraw deɛ why you ready so open kwaje deɛ saa so yɛ kan you have only one option just you first confess No pemuka. o confess o bone o ka o bone na oba ne de be chewa o de chew na maade ni ne mu du oba bia wa ye bia onye nuhu a opese Awurade jo no se bra hia ya asole de ne ma ni process ansa anya sa no de ene awale go ne nam Yes.
because masa mema so you mema 92 99 to ahwe mu 10 betimi akura sa masa yawo it's painful eno sa na etimi twa wo man mu yes dwaman mu dwaman etimi wan hwe a otimi twese kan de nunkomtwen ehu acid na nunkomtwen anu wo denche bibiara go and check the Bible we me pese aya na asem no me kotu bebrebe yes west miensa adultery divorce and fornication yes and one some na yeka but we adultery one some na make wale say ni panti sa oba na yekoche no na me bisa say why say Bible no tweda so wale say ni so bi edwamanfo de a oka obo edwamanmo awale say nti why say nka wanyu su dwamanfo no yusu awale say ni na say oba no kunu yes komu kunu kra chena bo kunu complete omo die no enti Ghana no me bebrebe ne bra ye bring na ho ne free ana Bible ji suntu dia beba ba de nam no so beba nri eno no nkyena se me na ye tu me suntu dia na se me fa me dik suntu dia so koto boni ni mu a ye de me ho be chami o de o ma ne ba na so wonue ba wo no so umfa ho ni so ya wo sa enya de o be fa ho enti managers bebrebe secretary bebrebe nipa no obefo na de no anim se nipa no wo yere boze so ne dance na ofa no uye jimifo papa so kwase ya bi mada at the same time una you are straight to hell ko seyim woni bonsam jem ekwan enwa ogbofu woni bonsam jem kwan enwa kora na agrada adwa aya we se de sitie sa hwa masa no obi wo kora man nan say odi obi ba abonte se so fu bi akofo bi ire o mse na nipa no oba na yakramuni enti ni kunu ni tu kwan no sa wo ye niema bi di se no wodropum se so obi ko na ire ne nkyanya en show up enti oba no ko yi ade na ohwe no hu se oba no obi afa no Jesus mo friend so won kan no kre oba wantimi andi nan no kan no kre wie ya no saken out pam no ya wo family bi wo ho a ebi si wo ai kumase se se passe kwan ne so yeah we afi kwan din papa no se ne yire ade a edawo mu fie wo yo ba na akofo akunachi a be ma ne no da mu wia mu ntimi nsole enim kwase kese pa ne edawo mu atotoro so kwa ahemfie Jesus edawo mu family enti enipa Bible eno Bible no kan se mumuye yo akwase ase de agoro eye boni kesi mu du na ma wiase bre Bible se mumuye yo akwase ase agoro ye di niam we nyina edi agoro e wo wiase eni kristoso mu we enipa wo se ye kan wasam yenka kuna wale mpa mfi yenka chana gudie nko umyenye very careful ene ho ade ye no se wakoye o yere ho ade ama wo maame a go koye sho ba no ni tie ni tira de ma ne papa yes se wo hwe no so wan hwe no sa na bebele ka no ka sa na Bible ni ska enti se wonya ntua ye nua ba ko o so ko ware kramuni ba papa ne se o mpene da ontimi nyi tira de no enti ko be se 3 years ni ana ye nim Bible no so wonte ase so ye ntimi allow yes ko si se wono abeka se yo meti ase ba me ntinam obi foforo ntinam me nua bi ntinam nje ande yetimi ye yene ne ka afi no wo so afi de obepene bo no ade won tene maame ene nua mo entene mo nje that's the principles ai say no no biblical principles papa no consent ewuram bi enti wo de last week ya time no 1 hour pay so enti no me ya ne short in series me bie kwan na tum na wo question e wo confession eno de come and see us in chambers because anwa akasa na ya te won yes sa wo penkwaje pa dia na so wakoye sa de ni bia sister fani agro enye ize ha ohu be ma na wankasa wo yem behyew and at the same time ha ebisi o say as of dia edinti enema we yehia che normal brother baako wo bra wo yibi enye na so wo wakache ne se ne yere edi fia kan Jesus kwa wale mpa mfi ne di fia kan ena so obisa so say de ade o so o yere odi fia kan ti frɛ ne bra oba na fo wachi munim sa no so klasa ye no me kasi o into odi fia ka papa ne nti o yibi bia ye oh boni bibia ahwe ye fi kasi ansana ye o free nipa no
oba ya mpa so die o kan no kore kan no kore kire no confess kire no na be ma no e de a che no. Oh, wonderful. Aja, o de ma yemfa course no. Na questions bi e wo bia no. Yemfa before 0322540027 0322 obi wo wa nyonko odom ko bo mu nti. Yes. Aho kire sikani bre. Nti sɛ yɛ ka bonsam gye mu nsam akyerɛ wan ka nipa mfa ne mani abro de nam kwan so a ɛba awale sɛ yɛfo ayɛ ma ɛwɔ bonsam gye mu 0322540027 na ofra obetimi ade o question aba obetimi de o question aba na ya answer last week questions na yɛ ntumi amfa ɛne de yɛ ntumi answer afei so what do you call o phone message na yɛ abritre phone obetimi hello message na fa WhatsApp 0548 set phone so hello yeah patona one obane to so de ya bi dia san wo mu de we obane life brown sa na sa no ye kristoni ana unye kristoni question about obane so one ne anye no eno ne ya asem na enu ntie de tia de ase obeti enka we ne ya asem a ye de tia caution. Yes. The word caution say me ne obi ye caution ana say ye connect training bi ko preach o mu kan asem say me den na me ne oba wale wa bra me me ne nsi ansa enu ti na awade ye bom pai ebusa awurade ye je awurade wa kwankyere because yanko Proverbs chapter 5 eni kwan se ohu oba no ansa na wo wakoye ne ho ade uchika asa eno ye bone wa ma suma di awade nanim kan Yes. osofo bia so obeja ne yere mumusa ne question say ogina de yesu ne jaye no na bible ne say sa nipa no is not a pastor so oba ne ko gbo adwaman de e ma asofo na ahu e no no aso ogja de aye ni problem no ade ne hu ya and any problem but say ye kire say obetimi ne oba na da ansa na wakoware no anu ye wiase Nim sa. wiase kwan so enye kristosom enye biblical eye bone flat amen so okay Proverbs chapter 5 na eja kan Proverbs chapter 5 verse kind verse 5 was saying bra from mommy Okay, o say dwuma mo ho kokobo. Ne 9 verse 5 no, ne 9 sane ko owo mu. Asamadu na nam otutu kro. yes enti enipa obo adwaman bia no wani kire de be mu owuom Asamadu na ana adwamama ye mu ni hwe enti ebu asase ne de ehufin yes. what I say kan bra from O say enkwa kwan de onkwara da. yes Na nam otintiri ekode onim ho. Na afei me mamuntie me. Na munyim ho mfiri menum nsam ho. munyi munyim ho mfiri menum nsam ho. Ma ho kwan. Asema ho kwan mfiri kom ho akirikiri. Na emani fie puna no. Na wanfa na nidie ama binom. Ne wumfie ama otimodenfo. na bra verse 15 Verse number 15. O say no wabura mu nsuo. no wabura mu nsuo Ne nsuo a esene firi wa wunsu tire mu. ne eni nsuo a esene firi de wa nsu tire mu nkonwa what I say Yes. to aso Wunsuo ani wa bebuso afiri adi. Aye montene so asutene. Ebeye wo nkona wo dea. yes enti sa wo yere ne ho ye fe ko sika nyame kra eye nkonwa wo dia Na enye oni ahoho biara dea. yes full stop na me wa ko family ka me bo tuo we ni ye 0322540027 question about another question From Dorcas. From Dorcas kan mami okay hello hello ba cha sum je nkan yes I to Jesus ko amen apparently we can free ku kajansi okay so what was it there mama ya say there we na kwa je ko ye ekuni aware ofia ide kalu be ide wa for people na be wa be na di so be trying to be drop for na na me ko na ma tell me there you got it so bema actually who ni another ni for ni no ya na
Amen. Eja enya bone because se me mpewa enka me ntis ka me ware wo. Empanifo se konfo na akom eti akwa ohwe de ahumoburo ni mu odan ne ho ato no so. What I say? Ohwe de ahumoburo ewo ni mu no odan no ato no so. Nti ma wo wiase nyina adọọso. Den na wonko a ne wonko a na mse mepew. Ma ba be ware wo. Nti me wo ho kwan na yivi ka akra wo to ade ya adwuma no ka no uja ne saa. Unya ne saa. Ye kura awurade unu so twe ye hu nunku. Awurade twe ye hu nunku. Twe no hu mo dia me ye hu nunku. Paul kura be ka bi. Paul be ka bi. Nti nunku ntwe nya bone. Hwe. Wo do say ba bo me de to rough na me be ka. Power ni. Oh, you're right. You're right. Eja kan mami. Wasa for munim se wiasa na mfa na. Awale say for munim se wiasa na mfa. Any 10 or 10 onyankopon. 12 no. Nunku na me twi. Yes. 12 First Corinthians 12 no. Yes. Yeah. Semede ababa wa efin kan no me koma Kristo. Semede ababa wa efin kan ne koma Kristo. Nanso so say ebia owode na nite be dada hawa no saaba no be say me wa twene every Kristo. Yes. What I say? Enti nunkuntwende is not a sin. Amen. James chapter 4 verse 5. James 4:5. Was it anasemu say atwene kasa kwa. Mu ka se Bible no e kasa kwa ko otwene ho ma tie mu ni nkunu. Eno anu no. Bon say kese ma Jesus. Next question. I say, please, I'd like to know if your parents divorced because of domestic abuse and the father decided to leave and the woman got married. Is it a sin, please? He divorced because of domestic abuse. Officer chere say papa no ene na ma na papa no ebo ma me no na sam omugya awade na ma me no ko wala ye bone na papa no so kra ani oba even Kristo ni so do nsa kan o yera nim so mpaya no kwan yesi mpaya no kwan yesi eno na ma ewiase ne ye ka se wo ko wale ya e was so you very careful nyan to wase because yan yentimi nkwati Yesu onum asem nkasa. Yes. What I say? Yes. Na nse mo ye movie bi aba out o mo friend war room. Nti maame no afutu amede be man say wo senka obompa e de papa na koma Proverbs chapter 1:21 verse 1 so wo hina koma tisutine erade anim fa akoma pe no dane to nti wo so de papa ne kompa bom na obompa ba ye no problem so lo wa awade mu a na ye de adane kasa bompa dane awale ne share rade nsa. Yes, first with the modu eja enko o fra ba o say obi ne woman bi na ware e wa sori bi mu ba papa na nje brad price no ti si ano awale fumi no de no monye papa ne so wanje ono na so wanje no mo koya advance awade no wo church omo hira so bi papa na nje brad price no we just a special council na the issue ebi obi o ha o papa no oba na o papa ne ntem no nze na mai bi wa omu no bi wa nti e be gina problem kura wo papa ne oba ne ntem ti o so won yitira de. Yes. Yeah. Vacho afi call us 0322540027. Another question. Obetimi edo de aba. Nti anono de ebegina de esi wo papa no ene ne ba ne ntem. Ma sa de ne course. Yeah. Lady Indian was in the bonne say first question no. Nti bonne say obi domestic obegina so say uja were. Ana uja ukunu. Oba no ne jai papa no. Oba ne jai be man no. Because na papa oba be man bo no. Kaish. Asembia enti. Asembia na oba kra de say oba enye oba ne ko ware. Bible kra oso oba enja uku. Be man ne ko ware. Corinthians. Oba kra de unse that new rights as o ka say me ko jai mi kunu. Uni right. Na say Bible ne ka say o pesa divorce no na o stop wa enko wale bi. Hey. Ana no kra no. Ewade say what time? I say about my mum ne ja oba no. Upon bono bun nature so ja no. Ono no be ma no. Be ma na obu oba. E no wa say jai oba no. Reading ye 0322 540027. Yes. Also bet me do o question afa o. Eno be ma ne ja no na oba no ko wale foforo. Just we have the number and beto ja na say nim say we dey nsema betwa ba dey na wa frɛ ya hu issue ni enti ba cho so obetimi afrɛ na o question aba
enti ya say call ni nyama ya ntoaso Yantoaso. eja Proverbs chapter 5 no wasem na no kan na o kasa fa say oba bia barima bia no o oba ba akopɛ yes ɛna problem ba akusi ni say nipa no one ne te woda daada awowo na sɛ wo bɛ ɔbaa no wotena se ya ma ɔno wotena se wo de ɔbɛwu nyina na wonya wo ho ade Anya wade o. na sɛ wo ne san ho kɔfo bi foforo kɔyɛ ne ho ade a Ɛne Awurade no obu ko. kwase a yes Awurade no ko saa because wade no. na wonya yere but what tell me kan wonya yere ɛno no kwase bo na wo bu no ɛho ade no obetimi ebia obetimi atua sika bi di amount sika bi di amount Opataw. nti sɛ wo ne obi wo wiase dada na mo ba kisusu mu a ɛno no ne ya na obi wɔ hɔ a bebere sa ba yani mo ba asɛm bɛka ne sɛ sɔfo me ba na minim sɛ nipa no sɛ me ne na wo no metimi agya na me nka ase kogyae no gabi ba wo nyɛ no ho ade ne die enya wale ɛno ti na wo ba no wo hɔ very careful sɛ unkogya ho ma bɛma unkogya ho ma bɛma ma ne ntete wa anasɛ ɔno wa sɛ because so ka kyerɛ sɛ wo gyae wa ɔnyɛ ho ade Papa sapo be se. wo bu kwase a Tupunu. obetimi asakɔ obetimi akɔ ware foforo ayi sɛ nipa no wade oye nipa no wade pɛ Awurade no ko. ɔno na Awurade nim no ɛso yɛ warefo wata se ɔno onim no so yɛ warefo we na ɔtɔ so second no onim no that's the secret we ba chaw 0322540027 so wo question bi a betumi dia fa wo na ya answer anase wo any contribution about yes what we are saying na obetimi e dey afa wo So for this question o. Dating, courtship. E be say hu nsonson dem. eno sa dating ni twi mu kan say We hunu mo. fa kai Oh, so for important pa. oh minim so mu ta kan the dating is ba Courtship. eno ni twi yes hello date ni say hello ba chan ka amen I da kwa audience sa the way dating ni twi no mu kan say Dating. so dating ni say maybe I mean set master date be say 25th they go akosi ayi bibi say that is dating yeah set date na to set they be say if you go akoye wedding and they be say yeah but enti date ni asset the word date yeah and then my father na say dating This akwai say dating no akwai mpena twe. because what you say hello ya be say aso Big dey come question pa. You have difference. amen So for Rebecca. We dey hear full teachings pa, full teachings for church. yes amen Smart heba. Smart heba. amen amen wonderful nyame show paida dia da wase so enti saa de we o was say yenya time Time e call for youth program Yes. dating And courtship. courtship engagement Yeah. em say Weddings. answer me saa courtship no yenya hello You're serious. monsieur oh no amen
Oh. Amen. Asem obi say ja ano de and now marriage wo say 99 na wo wiase e wo 99 characters. Yes. Say 1000 wo wiase e wo 1000 characters. Obia ne wo face enyepe. Yeah. Ana ye kan kwanhia on nkwanhia de wo kire mu no aya no mu ka say so obi akofo card na hwe won kwa na ye nkwanhia David we akosia marriage na sister ba ko wale wi ya ni 1 year pepe na be ma na ni fry waka dem besinde you hear anything better no sir 1 year pepe enti enkwanhia aye ka se owi ase no sa de we ka ho obi ware owi ye na omu call dem honeymoon na oba ni bubuku dem besinde waka Jesus on soli biem wow enti ewiase boni mu na hello hello Yeah, but yo, also here now, you can now watch na only now. Na tia some binti open only the jaya. I know the Bible no e boniana. no de kwase abuo no wabu no wabu ni kwase a enti untimi njae ne saa akwade ye na anim sɛ ade no wanhwe a wode uti kohyem da bi a ebe ha wode a na wonye waye no wade de a na wo akyerew ba anya no wade de a mo ne family ne settle a wo sɛ usum no na nkura no woje ne hwɛ wo mu na ne watwa so ba sɛ bi a wɔn sɛ akonya wo homa wo saa no na yɛ sɛ bua na obu no kwasa so gya no so de no so ade mfa ho nkyɛw nje ne ma mi I was open nko ade a open na ko no ade o wi a fa no kwa asole na yin deliver no se honhom de yitu pata se honhom de yitu ndi se enipa no open nko ade a so ko ne deliver no ye bompa na ye gini free sa ha na ware no why because e bi enipa no na wo miensa enan ujai no wan bi na ekofa no won say o enipa o so so adwen ne ho say nipa wo hu na dagem ne na dam pa so pen de o say at least o dwen ne ho enya hu mobro kakra bi ma no say o so beboa no what I say ti o ya no ade a na ade na akọ ne ye deliver no o be free why so fo na mi shira o pa e bi aba o se aja e di blow asam na no waka no enti me be so o hu say eye enkwanhia yes no akosia pa no akosia because onipa bebre wo mu na mo aboda mo bebre aboda mo mu se coat serious true yes and obi o wa se be ma di fufuo ntu amenu no ntimi this o twa basics says ansa no odi ebi di ankasa ni na kwanhia ni bia hello aye dwe e ba twa nka ho ba twa okay what's your boo pepe wait one day and the bible be catch us it is nsuo a etwifa asaso so na epra na ma aduane bia so nim so obegya ne dia ye nje mpata bia de nti eje mpata ayese ade na okoye ye no na wugina so na mo atimi dia che no na efe ne mpata nti se maje mpata na me se egya ne dia
ɛno no mayɛ bɔne so for na bacho saa empata na yes ye on sɛ ɛyɛ menka ne sɛ on sɛ yɛ kora Yesu de yes yɛ mpata dwa ɛne Kristo what is a bɔne na yɛ ti ayɛ papa no Bible say Christ and the wife of the church the husband of the church Yesu ɛware na safo ɛna ne Nyankopɔn so wale Israel what is enti ewiase yɛ bɔne ne Nyankopɔn anim nyam bɔne de yɛ mpata ɛma Nyankopɔn ɛyɛ hwan ya Yesu ba Kristo nti mpata de so na sen ma wa fam achi ɛna maka nti me hu yɛ na ma gye bia sɛ oba na de a wa yɛ ma gine nwan mienu no ɔde apata bɛma na koma na nunya gye wi ansa fa nkɔka kan no mbiem sɛ dwamanfo na afa mechi ne nkɔka mbiem ɛna nim sɛ obegya na enje mpata no gya straight what I say ɛna ma yehu oba ne hu ɛde because oni me te ona timi fa mechi na sɛ ɛdɔ ni wo ombɛ because oba ɛsade ne intensi oba pa odo ni kunu die ɛna yonge bi obesi so obehu sɛ nipa we brawe wo yere but so pe wa pena man na da o sa get no so no life is short okay life is short se be ma oba no etena se pa ne to ase e bompa e bia gusu a e be yo so adwuma no me asem bi obeka fa o bi e be yo so adwuma o de na su ke be sa be to aso sa secondary school for man na ban omo na so we say now the most say the process e ba wi ase nyina stroke and the stroke e de na stroke ti abaya wo 26 19 years 18 too much kra efa jale a omu ntimi nka ni nyina firi sa ne ma no o de wi na market na omo break yi omo ba no na man ya start e pai e omo ba obi ahwe ni kru ni omo ba obi ahwe ni o life na wo ye short wo cut o life short obi wo kru na selo ne twempra wo twa o life yes wo twa nkwanse ana asem bia oba no beka so e ba ifu so nya ba ifu no me asem obeka to to bia be yo so adwuma yes e be yo so adwuma so for ba could be about social media fornication in the form of ohun nipa on Facebook and open na through that no phone sex a bit yes na Skype say be mutumi di nkwase ye de ya papa no so man nim say bonda na no ye ja no bra de nya me pede nipa nim say enya boni bi adwen we say oni nipa ne dan kwa ye boni o but obi anu a onim say sa de na o ye na nya boni obi a o bia ene say time mo fa mu obi anu a onim sa de no enti so for question ba question na yen answer na mo ma yen share so ba ko say no say omune no ni kunu say every night you so na die 11 times every night you so na die 11 times and no it say the bro question na e nkwanhia ni bia e nkwanhia wa wade enti ye sere tiefo nyina say ye mo awrade mpai na ye nsere awrade enwu ye mo say hweye na saa nkwanhia no wan kwankotombi because no so say account e de unya baifo a e de na okasa onu oyere beda 11 times a night e ba radio so kra kuma sem se bebirete opa cho so obete ne so akoye 9 otoso nkunti one ne beda 9 times a night eh honhom we de e nkwanhia eni bia enti yensra rade na wan koto san nkwanhia ni bia ye la say ne dia no si so but your question is so no bia wo ebusana transi abo ka se kwase abu wa fa kwan so afa ne se o ma bo ka watua na fe wuwe wa ye se kwa koyo ba no no ba na nkasa asa ne ma kwa fe o so won wale bi o kwa ko wo baabi e ba sa na waten ho ko sa na wo ne na wo no ba no ntie wo wurade mu ana akra no mo na nya problem akra na nya problem ba sa o ba ne timi ko ware ne ye no ho ade na also ye ohun ade asa akra no aka vivi no na ye no ho ade ya asemu nte ye no be ma no na abeka na hye omusa se watimi a because nka u study the Bible so one ne te ho na ukoye no ho ade ana akra no ho ate yes sa no kan no but ba na break it out so break it out to o de akra no ba Kristo mu o de ne ba Kristo mu dia why say yes o de ba Kristo mu dia ya da radias my number is 0249 412989 0249 412989. Asole.